Dobro večer svima, drago mi je i svima nam je drago da vas vidimo u ovolikom broju zaista. Prije svega, prije nego što krenemo i sa samim uvodom i povodom, volio bih da predstavim učesnike ovog panela diskusije, iako znate svi onu floskulu, njih nije potrebno posebno predstavljati, ali za svaku od ovih ljudi se to može iskoristiti koji su oko mene. Ali eto, iz kurtoazije, večera sa nama, naravno, večer sa spaljenim piscem Andrejem Nikolaidisom. Književnik, pisac, kolumnista, neću da nabrajam nagrade, angažmane i tako dalje, nekako ćemo zapast onda u dugu priču i patetiku. S moje lijeve strane Olivera Komar, profesorica na Univerzitetu Crne Gore. I moje krajnje lijevo, Boban Matričević, profesor istorije. Vidite da je jedna stolica prazna i vidite da je u samom događaju naglašeno da će biti gost iznenađenja. Vjerujem da ste ga mnogi prepoznali negdje u publici, ali posebno nam je čast i zadovoljstvo što je noćas sa nama i Dragan Bursać. Novinar i kolumnista, dobrodošao Dragan. Hvala. Tema večer je večer sa spaljenim piscem. Vjerujem da ste svi ispratili performans koji se desio u Herceg Novom, gdje je lutka Andreja Nikolaidisa osuđena na spaljivanje. Uz jedan profašistički govor koji neću ni da ponavljam, niti da vadim određene bitove iz tog govora, mislim da je to dodatno publikovanje gadosti, ali jedan izrazito bitan društveni trenutak se desio te večeri koji vrijedi ovako obilježiti, jel? Sigmund Freud je psihoanalitičar koji je jednom prilikom, dok su Njemci, nacisti, spaljivali njegove knjige, kad je bio upitan kako se osjeća povodom toga i što povodom toga misli, on je rekao da je to veliki iskorak za civilizaciju, jer bi u srednjem vijeku spaljivali njega, a ne njegove knjige. Sad, organizatori karnevala u Herceg Novom su neđe bili inovativni, kao i Nikolaj Velimirović kad je spojio srednji vijek i fašizam, tako su i oni spojili te dvije ideologije nanovo u Svetosavlje i spalili i pisca i knjige, a da u suštini ne urade nijedno od to dvoje. To veče, ta vatra koja je gorila lutku Andreja Nikolaidisa je sijala mrak, a ne svjetlost, i označavala je jednu kulminaciju pravoslavne inkvizicije koja se dešava u Crnoj Gori. Neću zalaziti u lamentisanje i slično, ali neđe bih pružio riječ Andreju da kaže kako je to iz tvoje perspektive izgledalo, kako su tekli procesi razmišljanja kad se ti dobije informaciju da se tako nešto dešava, da li si to ozbiljno shvatio, da li si to kroz inat shvatio, da li je to išlo kroz različite etape, koja je emocija prevladavala i kako vidiš sam taj događaj? Pa, sve ok, treba mi ovo. Znate šta, nije to lako procesuirati. Ne gledate svaki dan kako simbolički vi gorite na nekom gradskom trgu. Dakle, ja mogu reći nekoliko stvari. Dakle, to se nije desilo slučajno i spletom sretnih okolnosti. Dakle, ja sam to sve napornim radom zaradio. To je prva stvar. Drugo, stvarno mi je žao tih ljudi. Zato što su napravili sebi nemjerljivu štetu. Žao mi je tog grada. Dakle, to je grad koji se reklamira kao grad umjetnika i pisaca, u kojem su na koncu spalili jednog pisca.
Žao mi je tih ljudi koji su pisali taj govor jer su lagali u tom govoru. Dakle, možda najbizarnija stvar u svemu tome je sljedeće. Da su se oni potrudili i iščitali moje knjige. Oni bi tu našli mnogo stvari koje bi razjarile masu. I ta bi masa na koncu vikala spalite to G, kao što je vikala i u stvarnosti. Ali oni nisu uradili čak i to, jer je to klasični balkanski javašluk, što bi rekli u Bosni. Oni su izmislili moje citate. Oni su mene osudili za stvari koje ja uopšte nisam rekao. A mogli su jednostavno da su čitali, što je rekao glas anđela, Svetome Augustinu, uzmi i čitaj. Ako hoćeš nekoga da spališ zbog onoga što je pisao, čak i fašistički bonton nameće kao obavezu da ipak pročitaš to zbog čega ga spaljuješ. Oni nisu čak uradili ni to. Dakle, how low you can go. Postoji tu čitav niz nekakvih ličnih, emotivnih okolnosti koje ne daju da budeš ravnodušan. Ali da se razumijemo, u ovoj oslobođenoj Crnoj Gori postoji mnogo gradova gdje bih ja doživio istu ili sličnu sudbinu. U ovoj oslobođenoj Crnoj Gori ja se uopšte ne osjećam slobodnim. U ovoj oslobođenoj Crnoj Gori Cetinje je jedini grad, ali jedini, koji je mene pozvao već drugi put da čitam i govorim. Ja se osjećam slobodnim u svom Ulcinju, osjećam se slobodnim na Cetinju. I mogu bez bojazni otići u Plav, Gusinju i Rožaje. I to bi bilo to. Jer su oslobodioci prilično agresivni. Ako bih vam ja sad pričao, a neću, šta se meni sve dešava kada šetam gradom, na primjer Podgoricom, i kakve vrste verbalnih egzibicija, sa kakvim vrstama verbalnih egzibicija se suočavam, bilo bi odveć patetično. Naročito bi bilo patetično zbog toga što je tu kraj mene Dragan Bursać, koji živi u okruženju koje ja, kada bi me ukrstili sa Supermanom i Batmanom, ovo što vidite kao Andreja Nikolaidisa, da ukrstite sa Supermanom i Batmanom, ja ne bi izdržao to što izdržava Dragan Bursać. I dakle, sjediti pored njega i žaliti se na to kako ti je teško, je prosto nesojski. I stoga neću. Jer to što ovaj čovjek živi i to koliku hrabrost ovaj čovjek ima, kako objasniti? Dakle, ono što mi vidimo kao hrabrost starih Crnogoraca, ovaj čovjek je personifikacija toga. Nema drugoga na Balkanu. Dakle, sam protiv svih. E sad, kao što sam rekao u tekstu koji sam pisao nakon što se to desilo, mržnja je divlji plamen, ali to je plamen na kojem se ne možete ogrijati. Ti ljudi nisu time dobili ništa. Ako je ideja bila da se izvrši neka vrsta pritiska na mene, pa da ja prestanem da pominjem ljude i partije koje pominjem, ideja je bila debilna, zato što ja loše reagujem na pritisak. Ako vam nešto smeta kod mene i vi me pritisnete sa ciljem da se to više ne dešava, dobit ćete kontraefekat. Šta god da vam smeta do mene, šta god da vam smeta kod mene, kada me pritisnete, dobit ćete još toga. I to je jedini način na koji možeš funkcionisati, to je jedini način na koji funkcionišem ne ja, nego bilo koje slobodno i elementarno ponosno ljudsko biće. Dakle, dobit će još, pa će onda dobiti još. I mogu svake godine da pale tu lutku i svake godine će dobiti još. Njihova nevolja je u tome što će se kroz 30, 40 ili 50 godina ono što sam ja pisao njima izučavati kao istorija južnoslovenske književnosti
a ono što su oni uradili meni, dakle paljenje lutke, izučavat će se kao istorija južnoslovenskog varvarizma. Sorry, to je tako. Hvala Andrej, dao si nam dobru uvertiru za Dragana, a prije toga moram da te pitam jedno podpitanje. Mislim da si istinito primijetio da to što su te ti ljudi spalili nije produkt čitanja tvojih knjiga. Ne. Baš ne čitanja. Misliš onda da je gore, neće si prolazio kroz to? Zbog toga što su te spalili kao opozicionog novinara. Da, oni nisu čitali moje knjige. Dakle, napisao je Balša Vrhović odličan tekst o svemu tome. Zadnji pasus je vrlo važan. Dakle, šta da vam kažem, u jednom momentu postojala je jedna grupa tada mladih ljudi u ovoj državi, koja je osjetila, to je dakle bilo prije 97. prije loma u DPS-u. Prije nego što su stvorene bilo kakve političke okolnosti da se Crna Gora mijenja. Dakle, tad je praktično jedina loča Cetinje bilo. Opet, dakle, Cetinje. Postojala je jedna mala grupa ljudi, u kojoj sam bio i ja, koja je pravila neke planove o tome šta bi mi kao mladi ljudi koji nemamo nikakvu političku moć, koji nemamo nikakvu finansijsku moć, mogli uraditi da ova zemlja prosto postane evropskija i da postane tolerantnija, svjetlija i prosto postane bolja. I naša ideja je bila da treba dobro protresti sve vrijednosti, da treba biti provokativan čak i po cijenu da je provokacija iznimno iritantna za one koji imaju upućena, da jednostavno treba izaći iz sjene velikana koji guše crnogorsku kulturu, da je Crnoj Gori prije svega potrebna drugačija kultura, jer iz kulture niče sve. I to je velika istina. I sve što sam ja nakon toga radio je bila vjernost toj početnoj tradiciji grupe mladih ljudi koji su imali potrebu da se ovdje nešto promijeni. To je prije svega bila književna i kulturna, ali i itekako bila i politička borba, jer Dušan naravno dobro zna da postoji mnogo modela političke borbe. Ako mijenjate način na koji se u jednoj zajednici piše i čita, vidite kako mijenjate političku mapu te zajednice posredno. Ali da biste to uradili, nekad je potrebno noglom udariti u vrata, nekad je potrebno nekome udariti šamar, nekad je potrebno podići intonaciju, nekad je potrebno biti uvredljiv. Ne možete se koristiti konvencionalnim sredstvima. Ne možete biti malograđanin. I kada radite to što smo mi radili, onda ljude iritirate. Ja sam to očito radio najprilježnije, imao sam najviše entuzijazma u svemu tome i zbog toga je spaljena baš moja lutka. Ali na neki način spaljivanje te lutke bilo je spaljivanje čitave te generacije onoga što dosta površno i pogrešno zovu crnogorskom postmodernom. Međutim, mi smo iza sebe ostavili sasvim dovoljno tekstova koji su srećom prevedeni, tako da to ne može biti izbrisano. Napokon, da sad pravo kažem, da sutra imam srčani udar, ne bi mi bilo žao, jer što zbog mog iskustva u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, što zbog iskustva bosanskog dijela moje porodice, moj odnos prema velikosrpskom nacionalizmu je bio takav da nikakav kompromis i nikakav dijalog između mene tog nacionalizma nije moguć, niti će ikada biti moguć. Dakle, ako ste velikosrpski nacionalista, da, ja sam vaš neprijatelj i bit ću vaš neprijatelj dok sam živ. I mi nemamo o čemu da razgovaramo. Dakle, zašto su spalili baš mene? Zato što sve što sam ja pisao su hiljade i hiljade stranica koje ne mogu biti spaljene i ne mogu biti izbrisane.
Dakle, hiljade i hiljade stranica svjedočanstva o tome koliko zlo taj nacionalizam jeste. Dakle, nije mene tamo spalio dokoni narod Herceg Novog. Nisu mene tamo spalile čak ni demokrate i demokratski front, koji su dakako sljedbenici toga nacionalizma. Mene je spalio direktno taj nacionalizam. I ja sam prošao, naravno, 1000 puta bolje od drugih žrtava tog nacionalizma. Napokon Dragan je pisao o tome što se sve radilo u Bosni u ime tog nacionalizma. Ne možete pozivati na pomirenje sa ideologijom koja je u biti ideologija krvi i tla. Takva vrsta pomirenja je poraz. A ja, dok mogu, odbijam da budem poražen. I napokon, ima li šta ljepše nego, ako hoćete i simbolički, biti spaljen, simbolički otići u nekoj vrsti borbe sa onim što nesporno jeste pogrešno, nesporno jeste krivo i nesporno jeste necivilizacijsko. Mnogi su napisali da ti je ovo možda i najveća nagrada pored svih koje si dobio. Ja se sa tim slažem. Ja se slažem. Dragane, ti si neko ko bije slične bitke na svakodnevnom nivou u jednom, a mogu reći, još gorem settingu, definitivno u Banja Luci gdje živiš. Kada se desilo ovo s Andrejom, odnosno kad je najavljen čin, ti si prvi koji je, ja mislim, stigao da izbaci i napiše tekst u kojem si napisao između ostalog kriv je. Naravno, to je, da kažem, uvertira za jednu drugu priču, ali prije svega zašto je to Andrej kriv i pod znacima navoda i kako se ti sa takvim pritiscima nosiš u svojoj okolini. To je neđe 2 pitanja u jedno, ali... Prvo, dobroveče. Hvala vam, Slobodarsko Cetinje, hvala vam što ste mi pružili priliku da ovdje govorim. Hvala vama što ste me pozvali. Povod možda nije dobar, a možda baš i jeste dobar. Dakle, ja sam bio u Dubrovniku kad sam to čuo i intenzivno smo komunicirali, Andrej i ja, u vezi nekih drugih stvari. I onda je došla ta priča da će se spaliti možda lutka s Andrejevim likom. Ja sam prvo pomislio, nisu valjda toliko glupi. Valjda neće. I zapravo ja sam svoju kolumnu pisao u onom vremenskom gapu između toga da ima najava i toga da lutka bude spaljena. Sve vrijeme s jedne strane nadajući da možda neće, zapravo ne znam da li sam se nadao, ali zašto sam mislio valjda neće? Pa zato što je to nevjerojatan autogol u velikosrpskom nacionalizmu. Dakle, Andrej Nikolajić je bio do spaljivanja lutke jedan od najvećih živih crnogorskih pisaca. Poslije spaljivanja lutke postao je najveći živi crnogorski pisac. Dakle, kako bih rekao, fenomenalan autogol su četnici uradili. S druge strane, jasno je naravno da su DF-ovci bili samo nosači šibice, a da je to sve ukupno ono što je danas nazivamo srpski svet, odnosno velikosrpski nacionalizam, da je zapalio sve ono u jednoj osobi protiv čega se on bori. Zašto je Andrej kriv? Pa prvo zato što je jedan od prvih najtačnije dedukovao metode rada srpskog nacionalizma, zato što ga je prozreo i zna ga kao zlu paru, zato što ga je okrenuo, izrotirao i pokazao sve njegove strane i zato što je nakon toga ukazao na još nešto što je po meni čak bitnije. Znate kako? Mi znamo, četnici idu u anfas, ratuju protiv nas. Međutim, Andrej je ukazivao na jednu grupu ljudi, mislim da je on i semantički otac tog izraza koji su srednjičari. Srednjičari. Dakle, Andrej je rekao jednu genijalnu rečenicu, parafrazirajući otprilike ovako, da ta vrsta, sad ću pokušati prevesti na ovaj ovozemaljski jezik, da to posrbljavanje, ili kako ima novi izraz, dosrbljavanje, nije zakonom zabranjeno. Zapravo, asimilacija nije zakonom zabranjena. A svi ljudi koji sjede uz Deutsch i razmišljaju šta će sutra, iz koje partije će da prelete, iz partije A u partiju B, zapravo svjesno ili nesvjesno učestvuju u onome što je asimilacija i dosrbljavanje. To su oni koji su dali benzin, figurativno rečeno, ovima koji su već imali šibice.
Tako da je to jednom združenom zločinačkom poduhvatu ovih četnika i ovih srednjičara. Andreja su, mislim da je neđelja bilo da je čovjek ustoličen u najbitnijeg živog crnogorskog pisca i poetu, jer to treba. Dakle, to ima jedna jako bitna stvar u ovoj priči. Veliki Viktor Ivančić je napisao kolumnu i on je otprilike rekao, opet ću parafrazirati, oni koji su se pojavili onim bijelim maskama Ku Klux Klana, to im nisu maske, to su njihova prava lica. Zapravo, oni su taj dan pokazali svoja prava lica. I to je čitava poenta. I zapravo, kod nas se, kako se kaže, vjerojatno i ovde, ne padne snijeg da prekrije brijeg, nego da svakoj zvijerici otkrije trag. I zapravo, to spaljivanje u fenomenološkom smislu, osim što je ovom čovjeku neudobno i neugodno, i na egzistencijalnom smislu je neudobno i neugodno, ali u fenomenološkom smislu zapravo sjajna stvar. Jer do kraja imate ogoljenu lepezu ljudi protiv kojih se častan čovjek treba boriti. I imenom, i prezimenom, i ideološkim statusom, ako hoćete, i materijalnim statusom, i političkom pozicijom moći. Tako da zapravo poslije te neđelje niko nema pravo da kaže da baš ne zna šta se dešava. Odnosno, oni koji kažu ne znamo šta se dešava, samo su prijetvorne ulisice. Čak nisu ni politički idioti, jer znaju, dakle, kako bi vam rekao, nekako, hajde da kažemo, do čina spaljivanja Andrejeve lutke možda su postojali i politički idioti. Mada ne vjerujem, ali evo, daćemo da su postojali. Ali do prije par dana više to ne postoji. Dakle, postoji tabor antifašista, postoji Cetinje, postoje krajevi u koje Andrej može otići ili u koje mene može pozvati kao svog gosta u još uvijek ustavno građansku, multietničku i antifašističku Crnu Goru, a dokad će ne znamo. Dakle, i postoji ostatak nečega što sam sebe legitimiše kao srpski svet. I postoji ono, opet se vraćam, što je Andrej dedukovao i prepoznao kao jedna vrsta asimilanata. Dakle, to su ljudi koji čekaju da se nešto desi, a vidimo da je taj voz sa svim vagonima otišao i zato je mi taj datum spaljivanja njegove lutke u simboličnom smislu nevjerovatno važan u smislu da znamo šta je crno, šta je bijelo, šta je mrak, šta je svjetlost. I kažem, ja do trenutka spaljivanja lutke negdje sam se nadao da oni to stvarno neće uraditi ne zbog Andreja, nego zbog svoje zdrave pameti. Ali sam zanemario stvar da oni nemaju zdravu pamet. I zanemario sam drugu stvar, da oni zaista ne čitaju i mislim da su čak oni citati, to se rekao, to su ono kao oni Facebook citati koji su netačni, koji nisu iz knjiga, znate kako, knjige su debele, a slova sitna. A kad su slova sitna, knjige debele, to su neprijatelji svim tim koji žele da pale pisce, ali bojim se jedne druge stvari. Aj prije toga ću vam reći nešto možda meni emotivno bitnije. Prvo, kad sam čuo, zato ja sam se pobunio u smislu zašto ne pale Joannikija, zašto ne pale Joannikijevog brata, zašto ne pale Emira Kusturicu koji je tu domestikus, zašto ne pale onda kao sam sebe opalim šamar pa kažem, pa Dragane, oni koji nose šibicu ne mogu sami sebe paliti. Vrlo je logično zašto pale ovog čovjeka. Te je tako moje zapravo ljudsko pitanje postalo u mojoj glavi retoričko pitanje. Mislim, zašto bi palili neko koje... Onda se pojavila druga vrsta bijesa gdje su neki, opet srednjičari, rekli, pa dobro, znate šta, paljena je lutka Dritana Abazovića. Pa je paljeno, valjda pokušavajući da dovedu u ravan jednog političara koji je onako epikon političke moći sa piscem. Koji uzgred danas ima policijsku zaštitu za razliku od mene. Koji što nije nebitno. Zbog te lutke, da. A Andrej zbog svog paljenja nije mogao da dođe do Dubrovnika. Primjera radi. Dakle, i imamo jednu stvar koju Andrej sinoć, mislim, je rekao na jednoj od lokalnih bosanskih televizija, što je jako bitno za nešto u Bosni, ali možda bitnije u ovom trenutku za Crnu Goru, pošto pričamo o Crnoj Gori. Ovo je Andrej uradila vlast. Aktuelna vlast u Crnoj Gori. Dakle, ne skupine pojedinaca, pijenih pojedinaca, huligana, kako se tepa. Ovo je uradila vlast, kao što je vlast onoga čovjeka tamo, mog prijatelja Batrićevića, stavila u mengele verbalnog delikta i mislim da će ići do kraja makar nečim o čemu možda možemo pričati, ne moramo. Dakle, vlast pokazuje precizne putokaze i smjernice kako da se ide u srpski svet. Sad, naravno, to zvuči zastrašujuće, ali ja vam dolazim iz centra srpskog sveta i znam ih o zluparu i borim se na minutnom nivou s njima, to govori nešto drugo. Oni su se do kraja pokazali. Otkrili se i u nekom zlom plesu se pokazali.
E pa majka mu stara, hajde da se pokažemo im. Koliko nas je da se prebrojimo i da vidimo šta hoćemo i kako hoćemo. Jer, iskreno da vam budem, meni je bitnije 10 dobrih saboraca nego 100.000 srednjičara. Od njih ni vi, ni ja nemamo ništa. Zato je možda ovo dobra početna ili nulta tačka da pričamo o nečemu što je zaista budućnost Crne Gore kao one, ništa više, ništa manje nego što vam je već zapisano u Ustavu. Multietničke, građanske, antifašističke. I da li je to brojno stanje takvo da su ovi izgrednici ili je to brojno stanje takvo da su oni trenutno vlast protiv koje se samo ozbiljnim radom može raditi. Toliko za sad. Hvala vam. Mogu ja samo da objasnim ovaj termin srednjičar, jer mislim da je politički to vrlo bitno. Dakle, vi znate tu, to se često ponavlja kao mudrost. Istina je uvijek na sredini. Prvo, istina nikad nije na sredini. Istina je incidentna. Istina je najradikalnija stvar na svijetu. Ona nema nikakve veze sa političkim centrom. Istina je destruktivna, incidentna i po hrišćanskom učenju u trenutku kada puna istina dođe na ovaj svijet prestaje da postoji. Ima ime za to apokalipsa. Dakle, istina je sve, samo ne stvar sredine. Druga stvar. Šta bi praktično ravni značila srednjičarska politika? Dakle, imate jednu skupinu ljudi koja vama kaže vi niste Crnogorci, nego ste Srbi. I onda vi, budući da je istina, kako kažu na sredini, kažete dobro, ajde da se nađemo na sredini. Mi smo i Crnogorci i Srbi. Ili, da vam dam još jasniji primjer, imate dakle grad koji je pod opsadom i koji brani vlastito postojanje i vlastitu djecu. I imate osvajače. I što bi trebali ovi branitelji da urade? Da se nađu na sredini? Da se dogovore da ovi sruše pola grada, pobiju pola djece, siluju pola žena i pobiju pola muškaraca. I to je onda, politička mudrost. Ne, svijet ne funkcioniše tako. To ne ide tako i to je uvijek gola politička manipulacija. A vrhunac te političke manipulacije bila vam je teza o dva nacionalizma u Crnoj Gori, velikosrpskom i crnogorskom. Dakle, je li ozbiljno? Dakle, jedan koji je ostavio 100.000 žrtava, spalio gradove, ubijao ženama snajperom djecu u naručju i drugi koji staje u rečanicu mi smo Crnogorci, nemojte da ćera da smo Srbi. I to je isto. I to su mudraci, to su veliki urednici, to su veliki novinari. I to je zvanična ideologija. Ne. Znači, što se mene tiče, tako se nećemo miriti. Mislim da se i na praktičnom primjeru još jednom može pokazati ta razlika, odnosno bit srednjaša. Naprimjer, srednjaši, desnica kaže zapalite Nikolaidisa, ljevica kaže ne, ajde da ne zapalimo Nikolaidisa, srednjaši će predložiti dobro, ajmo ga proćerat, to je pola puta. To je, eto da se dogovorimo, civilizovano. I ljevica, ili ovi ljudi ovdje će reći ne, nećemo ga ni proćerat, desničari će reći, ok, ajmo ga proćerat, mi smo za kompromis. I onda smo mi radikalni jer ne želimo... Da, oni su ljudi kompromisa. Dvije nametnu to. Pa evo, pogledajte Mandića, znači i to je pjesma, kompromis, divota, znači. Dalaj Lama. Dalaj Manda. Olja, ti si taman u suštini saopštiva nešto slično što i Dragan sad. Da ti ljudi koji su zapalili lutku Andreja Nikolaidisa sa sve Ku Klux Klan kombinatorikom i estetikom su nama na neki način olakšali posao jer ne trebamo više dokazivati da svijet postoji. Nego da je ona tu i samo možemo dalje debatovati kako se sa njom nositi, jel? Ali makar ne moramo ulaziti u lude debate aksioma da li ona tu. Da li si i dalje takva optimistkinja da misliš da nećemo morati tako nešto dokazivati i da je ovo neki prelomni period? Ili
vidiš to drugačije? Pa, prije svega, hvala puno što ste me pozvali. Stvarno mi je onako, malo izlizano reći velika čast, ali jeste velika čast biti u društvu Andrejevog, jednog spaljenog pisca, ali pisca koji je na neki način označio i neko moje odrastanje, srednju školu. Ti si pomenuo 97. godinu, ja sam se priključila malo kasnije čitanjem tvojih knjiga 2003. godine i sad mogu iz glave da ponovim možda kasnije neke dijelove iz Mimezisa. Dakle, biti tu danas i opet drugi put u ovoj sali koja je prepuna od početka ove godine, jer je stvarno ovako jedan za mene prilično važan moment. Da se vratimo na tu kratku formu koju ja malo bolje funkcionišem nego ovim dugim, zato što jako sam teška na riječima. Pa ne znam jesam li optimistkinja. Dakle, ako se to može nazvati. Da, tu noć, odnosno taj dan kad je izašla vijest o tome šta se dešava i kad smo mogli da vidimo, u stvari, sve dok nisam vidjela fotografiju, jer ona fotografija je zapravo to nekakvo zlo koje više ne možete sakrijeti, jer ono je vizuelno ispred vas. Do tog trenutka osjećala sam se loše, imala sam neku vrstu mučnine praktično, jer moguće se to dešava, zašto se to dešava, pa to je, što je rekao i Dragan, vjerojatno će se predomisliti, to nema smisla, nije to baš tako bilo i tako dalje. Međutim, onda izlazi jedna fotografija, svi ste vjerojatno vidjeli, dakle, ona je nerealna, dakle, imate jednu veliku vatru, ja sad nemam riječi koje bi imao Andrej, ali imate jednu ogromnu vatru koja izlaze varnice, ona onako dominira kadrom, a u prvom planu su neki ljudi sa čašafima na glavama i sa probušenim rupama za oči 2024. godine u Crnoj Gori. I to je scena sa kojom ja mislim da teško ima neke polemike. Dakle, kad vidite tu sliku, onda sve ono što mi radimo već par godina, da kažem mi, ponajmanje ja, ali svi zajedno, objašnjavajući se sa komšijama, sa rodbinom, sa prijateljima, sa ovim srednjičarima i relativizatorima po raznim društvenim mrežama, u tom trenutku sve to nekako postaje, ne znam, pada u vodu, nestaje kao argument. Meni je to recimo bio highlight toga dana, odnosno nekakav naglasak toga dana, izvinjavam se Andreja, ali time si nas na neki način učinio za trenutak uslugu, jer za trenutak nekako polemika je prestala. Još jedan argument zašto je ta polemika, kao što rekao ste, prestala, obratite pažnju da čak i ti neki glavni relativizatori koji su izmislili sve ove termine o kojima mi večeras pričamo, dva nacionalizma, banalizovani nacionalizam itd., i oni su u jednom trenutku imali potrebu da naprave neku vrstu otklona u odnosu na ono što se desilo, što je fascinantno po sebi. Pazite, ne znam, ali jedan od razloga zašto je to tako može biti i u tome što evo, sad malo i ovako, nije optimistično, ali jeste jedan možda drugačiji pogled na stvari. Možda je čak taj događaj bio jedan nepromišljeni incident koji je iskočio iz metoda kome se stiže do tog nekog cilja koji postoji. Dakle, postoji neki metod i taj metod je na neki način obučen u neke lijepe rečenice, obučen je u neke pametne termine, obučen je u nekakve teorije o nacionalizmima itd. Ono što smo mi vidjeli, ta fotografija sa tim ljudima u čaršafima, ona je iskočila iz metoda i kao takva je nedopustiva jer čini štetu samom projektu na neki način. Mislim da to objašnjava zašto je krenula, da kažem, jedna vrsta onako prestrojavanja, objašnjavanja jako mlako, ako smijem i to da dodam, ali opet potrebe da se nekako vojnici vrate u kolonu, a ta kolona je do nekakvog cilja do kojeg idemo ne možemo baš tako, znači mora to nekako drugačije. Spalit ćemo ih sve na kraju. Što ste požurili do ovog jednog? Eto tako. Tako da to jest bilo neka vrsta recimo i čitanja i toga i pravo da vam kažem nekakvog olakšanja da više ne morate da dokazujete nešto što je, ja bih rekla, bilo kome ko hoće da otvori oči već odavno veoma jasno. Ima jedna isto, sad moram se izvinim prijateljima koji su čuli ovu priču više puta, ali nekako ta priča je dobila sad smisao tek posljednjih praktično nedelju dana. U mom životu najinteresantnija izložba na kojoj sam ikad bila, neću da reklamiram sad gdje, šta, kad, kako i tako dalje, bila je izložba nezavršenih slika. Dakle, pitanje je bila izložba u kojoj nisu bili predstavljeni originali, ono što mi možemo da vidimo po velikim svjetskim muzejima, nego su bili razni pokušaji. Pa vi vidite kako umjetnik crta ruku ovako, 3 zastave, 2 voda, konja ovamo, gabra ovamo i tako dalje, ali ta izložba koja se zvala misli koje su ostavljene vidljivim je meni bila izuzetno uzbudljiva, jer ovo što se desilo to je upravo to.
Njima je skočila jedna misao i postala je vidljiva. Iako ona i dalje postoji, do sad nije bila na taj način plastično, vizualno za nas sve, čini mi se tu. Eto, to je možda objašnjenje tog nekog, ne bih rekla optimističnog tvita, ali nekog tvita olakšanja koji je možda tako zazvučao u tom trenutku. Kako ti iz pozicije profesorice na Univerzitetu Crne Gore djeluje situacija u smislu toga da li možeš da nađeš određene saborkinje i saborce u svojim redovima ili misliš da je potpuno porobljeno završeno? Ne baš potpuno, jer vidimo da tu si ti, tu je Jasna Tatar Anđelić i drugi ljudi, da ne nabrajam sad pojedinačno, ali kako vrednuješ stanje? Pa mislim da si djelomično i sam odgovorio. Dakle, u nekoj akademskoj zajednici široko postoje ljudi. Postoje ljudi koji su i u prethodnom periodu bili neki glas, svako je birao neki svoj način, svako je birao neki svoj medijum, da kaže šta misli, napravi nekakvo određenje. Međutim, ja bih rekla, mi kao zajednica nismo imali glas. Sad, da li akademija treba da ima jedinstven glas ili nema jedinstven glas, to je posebna priča. Ali u svakom slučaju, kad su u pitanju neke pojave, kao što recimo ova pojava, ili kao što je recimo bila agresija na Ukrajinu, ili neke situacije koje su dešavale u prošlosti, ja sam očekivala da ćemo se mi, makoliko raznorodni, ideološki, na razne načine, ipak naći u nekom jedinstvenom glasu. To ne postoji. I u tom smislu, ja bih rekla da akademska zajednica nije ništa mnogo drugačija od većine institucija. Mislim, možda je i namjerno sad svodim na neki rang, treba bi bude kao nekako više u odnosu na ostale institucije, fakat nije. Dakle, kao što su i ostale institucije slabe i jednostavno nejake, tako bih rekla da je akademska zajednica sveukupno kao zajednica nije zajednica. Eto, to je problem. Ali to i dalje ne znači da u njoj ne postoje ljudi koji, ja bih rekla, vrlo glasno i jasno izražavaju svoje mišljenje o određenim temama i mislim da je to bilo i do sada. Hvala ti, Olja. Bobane, neđe Andrej je doživio progon na simboličkoj ravni, koja svakako ima i stvarne reperkusije, ali ti si doživio i progon na pravnoj ravni, ne tako davno. Vidiš li povezanost eventualno ovih događaja ili misliš da je to taj točak istorije koji dolazi do ovog momenta i u krajnjem rekao si da smatraš da se u jednom intervjuu da se u suštini demokrate i ta vlast svete Nikolaidisu jer je razobličio njihovu ideologiju. Hvala ti, Reci nam nešto više. Hvala svima što ste došli, hvala Andreju Nikolaidisu što postoji, a ja bih nadovezao se samo nešto što su rekli Dragan, Dušan i Olja i Andrej, a to je o ulozi srednjičara. Ne zaboravimo da su po definiciji istorijskoj srednjičari pomogali dolasku fašizma na vlast. Dakle, u nacističkoj Njemačkoj katolička stranka centra daje presudne glasove da nacisti dođu na vlast. U Španiji, u građanskom ratu, centar daje podršku falangi i falanga tako pobjeđuje. I tako možemo sada nabrajati. Dakle, uviđali smo problem. Najgori su oni koji relativizuju opasnost. I ti ljudi su opasniji od četnika, upravo što je jedna od poruka Dragana Bursača. Ja bih iskoristio priliku da kažem nešto drugo, što je sad nevezano za Andreja, a na kraju ću povezati s tim. Pazite, ko jednu naciju ćete da asimilujete, vi je prvo oduzimate resurse. To je ključ. Danas se pojavljuje vijest da Crna Gora više nije satelit Srbije, nego satelit satelita Republike Srpske, manjeg entiteta te države, a to znači da će jedan od naših osnovnih resursa, koji se Crna Gora diči, elektrodistributivni sistem, napraviti firmu zajedničku sa Republikom Srpskom i da će sjedište te firme biti u Trebini. Ne zaboravimo da rudnik Uglja, jedan od rijetkih rudnika koji mi imamo, da taj rudnik Uglja prodaje Srbiji jeftinije ugalj nego što to prodaje građanima Crne Gore. Ne zaboravimo da su u najavi kupovine akcija u Luci Bar, a da do sad tom tritanističkom linijom Crna Gora štiti nacionalni interes jer kupuje akcije u Luci Bar. I onda pogledate ko upravlja tim Demokratski front, bivši, sad ga možemo zvati, za budućnost u Zagrebu neobavezno bez Crne Gore. To su one stvari o kojima mi treba da pričamo i koje treba da izazivaju
reakciju. Zašto ovo sad naglašavam? Upravo zato što je Andrej jedan od rijetkih intelektualaca koji upravo poziva na to, alo ljudi, jedno je priča o asimilaciji u nacionalnom smislu, jezičkom smislu i na taj način mi možda imamo neke resurse da se borimo, ali mi s druge strane nemamo nikakve resurse sa kojima bi zaštitili istinske nacionalne interese. I upravo zbog toga je spaljen Andrej Nikolitis, jer on je jedan od rijetkih mislilaca u Crnoj Gori. Mi u Crnoj Gori imamo intelektualce, imamo profesor, imamo novinare, ali mi nemamo ljudi mislilaca. Znači, to je problem. Andrej je mislilac. I on je kao takav opasan. Ono što sam htio da kažem jeste da ja sam zaista zadovoljan koliko je na neki način Crna Gora, iskoristit ću taj žalostni termin, izmirena, ali jeste dijelom izmirena jer su neki ljudi kojima je smrđelo da na bilo koji način dođu u doticaj s jednom grupom širom koja se okuplja oko tekstova Andreja Nikolidisa, dakle i oni su morali da priznaju prečeranost. Sad dolazimo do toga što je falilo da to što prolazi Andrej Nikolidis potakne na jedan ozbiljniji otpor. Jer mi ćemo sad da se ispričamo, mi smo ispisali tekstove, mi smo pokazali da odlično klikamo, da odlično tvitujemo, da odlično pišemo saopštenja, ali mi konkretnih radova na terenu nemamo. To ne mora da podrazumijeva politički rad, ali uzmite situaciju. Imamo ministarku kulture koja se prosto sprda, koja pegla svoju izjavu 3 puta i u 3. izjavi, kad mislite da je konačno odlučila da se suoči sa tim koliko su izjave besramne, ona i dalje daje mogućnost toj strani koja pali, ali ne osuđujem Andreja Nikolidisa stavu i tako dalje. Gdje je grupa ljudi da pođe i da simbol demokrata strojne kravate, makar meni i dalje, pa fino neka ide ispred Ministarstva kulture da oči zaveže sa crvenim kravatama, dovoljna poruka. PEN centar Crnogorski, čiji je Andrej član, i Fakultet za crnogorski jezik i književnost su inicirali smjenu te ministarke, pozvali su. Nijedna organizacija u Crnoj Gori se nije dotakla toga, niti je čak i one organizacije koje su bile protiv imenovanja te ministarke su taj apel prećutali, zašto ne znam, ali ako puštimo da bez ozbiljnih epiloga prolazimo na ovaj način, mi ljudi možemo očekivati da za nekih 10 godina bude takva situacija, ne da pale Andreja Nikolidisa, ali možda da mu slome nos na ulici, kao što su nekad i ovu Kapi u Beogradu, da doživi tu sudbinu. Dakle, mi moramo da nađemo ozbiljne mehanizme da se već terenski borimo sa fašistima koji u ovoj zemlji diktiraju. Oni ne hode, oni diktiraju tempo u Crnoj Gori. To su samo neke stvari. Sad, jednoj drugoj rani koja je povezana s ovom pričom, što smo mogli, a nismo, nije to ista priča, radi se o slučaju samozapaljenja, ali hoću da kažem da je taj čovjek simbol danas svega progresivnog u Češkoj. Vi svi znate za Jana Palaha i za njegovu žrtvu i samozapaljivanje, dakle januara 69. u nečemu što je slična varijanta. Dakle, ovaj litije i ono marširanje litija je zapravo jedno istorijsko naličje ulaska sovjetskih tenkova u Čehoslovačku. Mi dolazimo, mi vladamo. Taj čovjek je odlučio da se samozapali, nepametan, zbog njega žalosno jer je bio mlad čovjek, nepunih 21 godinu, ali zbilja je u tom trenutku tim ljudima dao neku nadu. Oni nisu imali mehanizma da se bore protiv sovjetske okupacije. Mi nemamo još tenkove na ulicama. I hoću da kažem, kad su ti ljudi mogli da slijede makar nekako i da stradaju, i da budu proganjani, da budu isključivani, da ostaju bez posla, da ih prati tajna policija, mi to još uvijek nemamo u Crnoj Gori. Imamo, ali to se radi znatno mekše, jer ne sumnjam da je makar jedan dio ovih ljudi interesantan tim organizacijama koje su duže da znaju i da prate, kad već, makar zbog takvih ljudi i mi smo dužni ozbiljnije se tome suprotstaviti, jer ovo do sad je zbilja pokazalo da su naše ideje superiornije, pokazalo je da imamo bolje pisce, pokazalo je da imamo bolje aktiviste, pokazalo je da imamo bolje profesore, da imamo bolje prijatelje i braću, ali nemamo rezultate.
onda nešto fali, nešto ne valja, da bi spriječili, kažem, da za određeno vremensko razdoblje Andrej Nikolidis postane žrtva. I zato mi je drago da je noćas ovdje, u ovome gradu, zahvaljujem se kulturnom centru koji se šetio prvi, nažalost jedini, i nadam se da će ova ideja kulturnog centra Preistojice Cetinje potaknuti makar i ovaj dio Jado, još uvijek te takozvane slobodne teritorije, da i tamo ljudi čuju iz prve ruke to što ima da kaže Andrej Nikolidis. Eto, hvala. Hvala Bogdane, vratit ću se na još jedan krug sad. Inspirisao si me sa ovom pričom o Republici Srpskoj i Uglju i slično. Vidjeli smo da je Crna Gora ušla u još jedno zaduženje. Sad, kao što znaš, zaduženja su u stvari politički instrument i taj dug je fiktivni ako ne gledaš u smjeru toga da se koristi za političku moć. Ali ono što je tu bitno je da kad jednom dođe do toga da neko kaže sad je bilo dosta, uleću mjere koje zahtijevaju masovno otpuštanje, masovne privatizacije, masovne prodaje plaža, aerodroma, ukidanje socijalnih pomoći, penzija. To je nešto što radi između te dvije sile, ili možda neke treće, možda Rusije. Nećemo mi, nažalost, birati gazde. Čovjek je ili slobodan, što mi u ovom trenutku nismo, ili je onaj koji ne može birati gazdu, jer gazde mogu trgovati robovima. Napokon, i u Ulcinju postoji nekadašnja tržnica robova, tu su ljude prodavali. Naravno da je proces asimilacije koji se odvija itekako povezan sa ekonomskim procesima koji se odvijaju jednako, kao što je i proces privatizacije 90-ih i 2000-ih itekako i na svaki mogući način bio povezan sa ratovima 90-ih. To uvijek ide tako. Ono što je zastrašujuće je sljedeće. Nema nikakve sumnje da je svjetski sistem u krizi. I svako treba biti zabrinut. Zato što iz istorije znamo da je fašizam jedan od modela reakcije kapitalizma kada se nađe u krizi. Rast fašizma je uvijek znak da kapitalizam ima problem sa samim sobom. Kroz fašizam kapitalizam se regeneriše. Ovaj turbo kapitalizam koji se najavljuje u Crnoj Gori nužno će ići ruku pod ruku sa daljom fašizacijom društva. Naši građani bi mogli završiti bez zdravstvenog sistema, bez penzija, radeći slabo plaćene poslove za kompanije za koje je u konačnici svejedno nominalno kome pripadaju, jer ako znamo išta o današnjem kapitalu, to je da taj kapital nema granice. Dakle, ne možete otići, čak i ako bi željeli pobuniti se, ne možete otići i spaliti središte multinacionalne kompanije, jer niko ne zna gdje je to središte, jer ona ima više središta. Ćerka, pa maćeha i tako dalje. Tako da ovo što se Crnoj Gori dešava, daleko prevazilazi pitanje etničkog i religijskog. Ovdje se doslovce u ovom trenutku i u sljedećih 10 godina definiše hoćemo li svi mi uopšte imati penzije ili ćemo ovisiti o, recimo, svejedno američkim, francuskim ili srpskim penzionim fondovima koji su privatni i da li će ovdje postojati javno zdravstvo ili će i to kupiti korporacije za koje, opet kažem, u konačnici svejedno čije su. Mi ćemo to morati da platimo i to nećemo moći da platimo. I povećanje plata koje se najavljuje nam neće uopšte pomoći da sve to poplaćamo. Jer će troškovi samo rasti i rasti i rasti. I to je, nažalost, segment kojim se niko ne bavi, jer mi očito kao zajednica nemamo intelektualni kapacitet da se bavimo time. Moguće da postoje ekonomisti koji o tome znaju, ali ti ekonomisti o tome neće da govore. I generalno, kad gledate crnogorske medije,
stvara se utisak da na ovom svijetu ne postoji nešto što se zove para, koji uzgled pokreće u svijetu. Ovdje niko ne piše o ekonomiji. Kad ste zadnji put pročitali suvislu ekonomsku analizu, to je jedan problem. Drugi problem je, Crna Gora se neprekidno tretira kao izolovani sistem koji je potpuno nezavisan od okolnosti. Ako nije izolovan, postavljen je u balkanski kontekst. Ne, kontekst mora biti najširi. Dakle, problem je u velikoj mjeri i u nama. Prvo u meni. Dakle, prvo ja nisam dovoljno dobar i ne znam dovoljno da vam ponudim te analize i ovo shvatite kao samo kritiku. Ali mi smo outnumbered, outgunned, mi jednostavno ne možemo odgovoriti na sve što stiže, jer su njihovi resursi 1000 puta veći. I mi smo u konačnici, i to je mene najteža spoznaja, intelektualno poraženi. Oni pobjeđuju zato što su pametniji. I treba se suočiti sa tim. I ja ne mogu više da slušam priče o tome kako je sve u redu, kako će sve biti dobro, kako neko zna kako će se sve riješiti, jer niko ne zna ništa i sve ide k vragu. Ovo je jednostavno, i svi znamo da nije dobro. I svima je jasno gdje ovo ide. Pitanje je, ja bih volio da znam više i da mogu više, ali ja, nažalost ne mogu. Jednostavno ne znam, to su moji limiti. Ali kažem, i ovo što ja radim apsolutno nije dovoljno. Apsolutno nije dovoljno. Treba nam mnogo više od toga i treba nam prije svega da bi se odbranili, treba će nam mnogo više pameti no što pokazujemo da imamo. I vrhunac tragedije ili tragikomedije je taj da su oni koji su došli na priču samo gledamo ekonomiju jer nas zanima identitet, donatno urušili samu ekonomiju koja je svakako bila na koljenima. Kao što ste vas dvojica pisali kontrarevolucija 1 i kontrarevolucija 2, a što je Lenin dodao u procesu raspadanja, kapitalizam neminovno smrdi na fašizam. Tako da možemo dodatno urušavanje identiteta zbog toga da imamo. Dragane, ti si baš napisao prije par dana da ono što se dešava i obratno, ono što se dešava u Crnu Goru se prepisuje u Bosnu i Hercegovini i ono što se dešava u Bosnu i Hercegovini se prepisuje u Crnu Goru. Ti i Ljubo Filipović ste imali tu neku razmjenu. Ajde samo me napomenuti, moram reći jednu bitnu stvar koju je Andrej otvorio, ja ću pokušati da je zatvorim, ali možda će biti strašan način. Prvo neka mi oprostite ljudi koji su pisali eksplicitno o sporazumu neočetnika Nenada Stemandića iz RS-a sa četničkim vojvodom Andrijem Mandićem. Ovako vidite o čemu se radi. Da ja vas pitam, da li Crna Gora ima specijalne i paralelne veze sa državom Srbijom? Zvanično nema. Ali entitet Republika Srpska ima specijalne i paralelne veze sa Srbijom, a onda je Milorad Dodik donio papir u specijalnim paralelnim vezama RS-a sa Crnom Gorom, Andrijem Mandiću. I sad, meni je fascinantno ponekad naivnost Crnogoraca koja ne vidi u tome nikakvu kvaku i nikakav problem. Ukoliko se potpiše sporazum o specijalnim i paralelnim vezama entiteta Republika Srpska sa Crnom Gorom, a na što se poziva Dodik, a vidim ni Mandić u ekipi nije mrsko, u tom trenutku će Republika Srbija preko Republike Srpske kao vezivno tkiva imati specijalne i paralelne veze sa Crnom Gorom. A to vam znači, idemo sad na resurse i ekonomiju, najmoćniji pojedinci preko Aleksandra Vučića kao vlast ili opozicije, svejedno nisu puno bolji, će dovesti svoje ljude koji će vam legalno kupovati resurse na konto zakona o specijalnim paralelnim vezama. Dakle, meni je fascinantno da niko o tome nije pisao, a bavi se ekonomijom, valjda imate ekonomskih stručnjaka, a dešava se već 10 dana, o tome da ćete vi uskoro imati specijalne i još paralelnije veze sa Crnom Gorom, preko entiteta Republika Srpska. To je taj jedan segment, pa ćete onda vidjeti kako vam ljudi zbog potpisa na pasošima dolaze i kupuju luku bar bez ikakvih problema iz Luke Beograd. Pa ćete vidjeti kako vam skijališta kupuju ljudi koji drže skijališta na Jahori. Pa ćete vidjeti, sad, mislim da je već malo, kako bi rekao, izlizano da se stalno čudim.
Jer ima Aristotel svoju metafizici u Delta knjizi metafizike gdje otprilike kaže to je najbiće se kaže mnogovrsno, kada kaže kada se puno puta ponavlja nešto što je već rečeno, očigledno govorite budalu. Ako ne govorite budali, taj je čovjek protiv vas. To me zapravo fascinira, ja više ne mogu da govorim o naivnosti crnogorskog bića, nego možda dijelom o saučesništvu. Pa ja se nadam kada pričam o ekonomiji da će biti neko ko će istražiti zbog čega specijalne i paralelne veze, da ne bude kasno. A da se vratim na ovo, ja sam bio jedan od nesrećnih kumova takozvanog uraško-srednjičarskog pokreta u Bosni i Hercegovini. Naime, u jednom svom tweetu sam rekao kako sjajno ide to urašenje u Crnoj Gori, samo da se ne dosite ovi u Bosni i Hercegovini da primijene isti princip. I onda su oni to pročitali i primijenili isti princip. Ali doslovno isti princip kao da prave tortu, kao da pravite tortu, znate, pa imate isti recept. Ovoliko sastojaka, ovoliko u gram, plus, ne znam, vrijeme, plus domaćica ili domaćin, plus to sve odradite i dobijete istu stvar. I kada imate iste sastojke, kada imate isto vrijeme, jako je teško dobiti drugu stvar. I to se desilo u Bosni i Hercegovini, dakle, toliko se desilo da vi, samo kada promijenite imena, kada mjesto ura stavite trojka, kada stavite zahtjeve jednih i drugih, vi dobijate identičnu stvar koja se trenutno, dok ovo pričamo, dešava u Bosni i Hercegovini. Zapravo, toliko je isto da to nije prepisano, nego je precrtano. Zapravo, toliko je isto da vi zapravo ne znate kad kopira Crna Gora Bosnu i Hercegovinu, kad Bosna i Hercegovina Crnu Goru u razaranju tkiva Crne Gore i razaranju tkiva Bosne i Hercegovine. To je opet nešto što mislim da, nažalost, ne interesuje ljude koji bi trebalo da interesuju Crnoj Gori. Nažalost ili na sreću u Bosni i Hercegovini oni znaju svoj pravac i taj pravac je zapravo potvrda Dejtona i potvrda trogloditne i trodijelne Bosne i Hercegovine, gdje će još umjesto dva entiteta biti stvoreni treći entitet, nešto što je Herceg Bosna. Nužno se neće zvati tako, ali ono što se zove građanska multietnička Bosna i Hercegovina, koju mi čak ni na papiru nikad nismo imali, a koju smo navodno težili, neće postojati. A kada to ne bude postojalo, bit će još jedan nož u leđa za Crnoj Gori i reće, pa vidite kako ovi u Bosni sjajno mogu funkcionisati bez građanske države, hajde da mi idemo na čuveni referendum u Crnoj Gori. A gdje je referendum, tu je naravno popis vam je već bio, pa da popričamo o promjeni naziva, a ne samo naziv, nego i ustrojstva Crne Gore. A što to ne bi bilo kad već toliko spominjete Južna Republika Srpska ili entitet na moru? Ne znam, ovakav ili onakav. Tako da čisto ja ne bih želio da sam dobar futurolog i ne bih želio da ovo što pričam i 10. dio bude istina. Ali znam da sam 2020. svojim prijateljima govorio u Podgorici kad sam dolazio, napravit će vam pravoslavnu Svetosavsku gimnaziju, oni su se smijali. 2021. se više nisu smijali. 2022. su me zvali da vide šta će dalje, a 2023. godine izgleda da će ići u inostranstvo i sad su otišli. To samo govorim zato što znam, jer živim u kraju gdje se kreira srpski svijet. I gdje ljudi, u Crnoj Gori još postoji ta možda pristojnost, a možda prijetvornost, da se javno ne govori eksplicitno. Ono što se govori u Banja Luci, Trebinji, Bijeljini ili Beogradu. Gdje je to poprilično jasna stvar i gdje su granice srpskog svijeta određene da ne mogu biti određenije. I gdje se zna da je sjeverozapad Banja Luka, da je jug Podgorica, da je istok Niš, Beograd, pa gore sve do mađarske granice. I to su, kako bih rekao, to je, kao što znamo da je danas padala kiša, to je njima jasno. Ne znam samo da li je nama još uvijek jasno i da li će se ponoviti neki novi Nikolaidis, a ovo je bitno kod vašeg optimizma. Evo, ti si rekao sam, možda nam se za 10 godina desi da neko Nikolaidisa možda i udari ili nešto. A ja se bojim da se ovdje desi za par godina da Nikolaidic više neće imati gdje da piše u Crnoj Gori. Ja dolazim iz manjeg BH entiteta i dobio sam najbitniju novinarsku nagradu, što sad nije bitno, ali je bitno za drugu stvar. Ja ne pišem ni za jedan medij iz entiteta Republika Srpska. I niti kome pada na pamet da mene angažuje.
Čak iz onih takozvanih lijevo-liberalnih medija koji imaju sjedište u entitetu Republike Srpska, meni kažu, znate šta, Dragane, mi imamo porodicu, imamo kredite, imamo djecu, ne bi mi baš tebe zaposlili. Ja se bojim da će za par, ne za 10 godina, crnogorski portali doći u situaciju da kažu Andrej, ti si najbolji naš pisac i drag sam čovjek, ali mi imamo djecu i kredite. Možda je sad smiješno, ali ja se bojim da neće biti još zapravo tako smiješno. Ja se izvinjam, volio nešto da kažem što je optimistično, ali znam kako taj kolač zla koji se pravi sa tim recepturom tačnom primjenjuje i kako radi. I imamo to u vezi srednjičara, to sam zaboravio da napomenem, gdje su oni ovim spaljivanjem, ritualnim spaljivanjem zapravo pokazali to svoje lice, a ovi drugi su rekli pa ne moramo baš sad pokazati. To me podsjeća na, imate u Gospodarima prstenova, kada onaj stariji Frodo Baggins koji čuva prsten, on je sve vrijeme onako smiren, ima ono divno staračko lice do trenutka kad mu Bilbo ne krene za prstom da kaže da uzme, onda samo u jednom trenutku se pretvori na lice u goluma i kaže my precious no, i vrati se opet u to umilno lice. Tako mi je ovo djelovalo, otprilike se razotkrio na momente do kraja taj velikosrpski nacionalizam. Samo se bojim jedne stvari, da ne bude za 2, 3 ili 5 godina da pričamo, sjećaš se gdje si bio kad je spaljivan Andrej Nikolaidis, a onda da kažemo nostalgično još je dobro bilo. Olja, nećete preskočiti, nego ćete to zadržati za kraj, jer moram Bobana nešto da pitam nakon ovoga. Spomenuli smo samo zapaljivanje i imali smo i sad taj slučaj u SAD-u, kada je Aaron, američki vojnik, se zapalio pred ambasadom Izraela, jer nije želio da kao američki vojnik učestvuje u dalje uništavanje i genocid nad Gazom. Opet se ništa nije desilo, to je bila vijest na 2-3 dana, određeni ljudi ga spominju, ali nije eruptirala nikakva društvena promjena. Prije si rekao da misliš da smo mi kao društvo pametniji, sposobniji, da imamo bolje aktiviste, profesore, pisce, dok je Andrej rekao ne, oni su pametniji čim mi gubimo. Što misliš, koja je rupa? Ali nisam rekao da smo pametniji. Rekao sam da imamo bolje na papiru, ali da imamo, nismo pametniji. Ali moram da vidim, koja misliš da je rupa u strategiji i šta dalje? Nema strategije. Za početak nema strategije. Treba početi. Ali pomenuo si američki slučaj i on je stvarno odličan. Koliko je svijet odličan, koliko je svijet mizeran. U smislu da takvi ljudi uopšte nisu tema i njihova žrtva ne postaje ono što su oni željeli da budu. On nije to uradio da bi se njegovo ime ostalo zapisano, on je to uradio da pokrene, a ništa specijalno nije postignuto, izuzev što vidimo da je Biden počeo da kritikuje Bibija, kako mu već tepaju. Nego sam htio što se tiče Amerike da kažem nešto drugo, meni zanimljivije sad trenutno, u kontekstu zadnjih događanja od prije nekolika dana na Cetinju kad je četnički vojvoda predsjedavao skupštinom. Sjećate se kad su bili oni protesti ispred Capitol Hilla i kad je onaj čovjek s rogovima ušao u Capitol Hill i on je htio da zauzme tamo poziciju. Mi 2016 imamo istog čovjeka s rogovima koji pali prasad ispred Skupštine Crne Gore 2015. Ali onda taj čovjek s rogovima postaje predsjednik Skupštine. To je meni strah scenarij od toga što mi nismo imali recept da uradimo što je uradila Amerika. Jedna velika zemlja, kako se ona proviše, kolijevka demokratije, kolijevka zaštitnice ljudskih prava, ona je to ekspresno uradila. Čovjek je dobio 20 nešto godina zatvora, nema tu mogućnosti taj čovjek više da se bavi ni aktivizmom, iako možda imao svoj legalno imao mišljenje, pravo na mišljenje, to imao legitimitet za to, ali čovjek nije poštovao zakone države. S druge strane, mi smo nagradili čovjeka s rogovima time da ga postavimo za šefa parlamenta. Reci. Izvini. Ajde. Bilo bi dobro da je tako. S tim nije tako. Zato što je američki Andrija Mandić Donald Trump. Dakle, čovjek koji je vodio
navodio ovoga sa rogovima će postati predsjednik Amerike. To je problem. I to je moć fašizma. Dakle, fašizam je kao zlo u horor filmovima, a vi znate kako horor filmovi šablonski završavaju. Na kraju, onaj Michael Myers sa nožem koji je ubijao ljude, je navodno ubijen i onda se kamera pomjeri lijevo ili desno i kad se vrati na ono mjesto gdje je ležalo to zlo, toga zla više nema, ono je preživjelo. Meni je jezivo to što zapravo ovo što se desilo u Crnoj Gori s Andrijom Mandićem anticipira na neki način ono što će se do kraja godine desiti u Sjedinjenim Američkim Državama. A to je zaista zastrašujuće i to govori o onome što sam vam pomenuo. Naravno da je kapitalizam u krizi i da je politički sistem čiji je jedini cilj održavanje kapitalizma, ako ih znamo pod imenom demokratija, liberalna, također u krizi. I na neki način odgovor na ono zašto mi ne uspijevamo da se odbranimo jeste upravo ta kriza i sve radikalnije metode koje je svjetski sistem, da potrebim tu Wallersteinovu, taj Wallersteinov termin, koristi ne bi li nekako opstao i produžio vlastito trajanje. I pritom, naravno, kao i svaki sistem, entitet ili biće u krizi, prvo što se odbacuje je etika. Kada je opstanak u pitanju, etika kao kamen tone na dno. Pitanje je samo opstanak, nema više etičkih dilema. Mi smo jednostavno toliko mali, toliko malobrojni i toliko podijeljeni i toliko neorganizovani da su naše šanse da se u takvom kontekstu bez deus... Mislim, vi vidite, čitav koncept je naše ideje kako ćemo se spasiti je preuzeti iz antičkih drama, a to je deus ex machina. Dakle, na kraju će se pojaviti neočekivana sila koja sve rješava. Neće. Neće. Ili ćemo sami, ali, dakle, doslovce sami, kao što je u Crnoj Gori uvijek je bilo, ili nećemo nikako. Ja samo da završim, ja bih ipak mislio, imam onda dva Trumpa, jer bi onda Trump u ovom slučaju nama bio Aleksandar Vučić. Makar u ovom segmentu u kojem sam ja mislio da je čovjek s rogovima postao šef parlamenta. Nego da odgovorim na pitanje i da oduzimam bolje vrijeme, ja mislim da nama trebaju ozbiljne društvene civilne akcije koje bi pokrenule energiju. Mi ne možemo čekati političke partije, ne možemo čekati intelektualce da osnuju političke partije, to ljude koji se bave tim poslom jednostavno ne zanima. Ne možemo čekati nikoga, dakle moramo sami. Mislim da to treba početi sa ovakvim prilikama. Nažalost, nije se iskoristila šansa sa Andrejom Nikolidisem, jer je ona mogla zaista da provocira ozbiljnu društvenu civilnu akciju koja bi možda ne bi smijenila vlast. Ne bi dovela do tektonskih promjena na političkoj sceni Crne Gore. Ali mislim da bi pomogla ozdravljenju ovoga društva i dala ljudima nadu, koji su u apsolutnoj apatiji, da ipak postoji neka srž koja može biti opasna za fašizam u Crnoj Gori, za velikosrpski nacionalizam u ostalom, i koja bi možda bila neka tačka oko koje bi se onda počelo okupljati političke partije, u smislu ne da prave listu za izbore, o tome ne možemo razmišljati, to je dio taktike, pričamo o nečemu što je svrha. A svrha je da mi imamo zdravo jezgro koje bi moglo da bude pokretač tih stvari. Imamo i simbole, to Andrej je jedan od simbola, znam da ne voliš ovu vrstu, ali prihvati ljudi kad te vide, ljudi kad te čuju, kad vide kroz što prolaziš, ne samo ti, prolazi cijeli krug tvojih prijatelja, porodice. Dakle, ne možemo govoriti o tome da solidarnost je ovoga put izostala. Nije izostala, ali iz te solidarnosti nismo dobili nešto što bi ove kreatore srpskog svijeta uplašilo. A onda bi oni počeli da stežu obruč jače i na više ljudi bi udarili, onda to može onda ozbiljnije da uradi. Nažalost, oni su pametniji od nas, iako su gori i dalje, mislim, oni nemaju Nikolidisa, oni nemaju Bursača, oni nemaju Dušana Pajovića, nemaju.
Jednostavno, oni imaju mrakove ili imaju lažnjake, dakle oni samo imaju takve idu, da mrakovi crtaju, ovi lažnjaci to peglaju briselskim idiomima i frazama o tome kako Crnoj Gori treba jedna nova društvena kohezivna strategija koja će da izmiri Crnu Goru i onda dobijamo izmirenje u vidu zla koje je u blizini ove zgrade. Eto, završavam. Hvala, Bobane. Olja, za tebe imam najskuplje pitanje, što se kaže, za kraj. Pričali smo o apatiji društva, o ciljevima suprotne strane, o tome kako smo u nemogućnosti da se s njima izborimo, u krajnjem slučaju. Imam pitanje, kako vidiš dalje odvijanje i koji misliš da je u suštini cilj suprotne strane? Jer imamo non stop tu polemiku teorijsku, da li je to ujedinjenje Crne Gore sa Srbijom ili još jedna stolica u UN-u, još jedan entitet koji će imati pregovaračku poziciju i tome slično, ili nešto skroz treće. Kako ti to vidiš i molim te za kraj daj nama i ovim ljudima ođen i nešto optimizma. Neki vic. Ja ću da uradim i gore od toga. Dobro, prije toga možda bih krenula od ovoga na kraju posljednjeg dijela pitanja. To se često postavlja i imali smo priliku u prethodnom periodu u javnosti da čujemo razne teze o tome je li priča o nezavisnoj Crnoj Gori završena ili nije završena, ima li nazad od referenduma, nema li nazad od referenduma, imali ste one razne podatke koji kažu da je sutra referendum, većina ljudi bi bila za nezavisnu Crnu Goru, te se time stavlja tačka na tu priču i tako dalje, tako dalje. Ja mogu da dam nekakav svoj sud o tome. Meni se čini da je to loše postavljeno pitanje. Ako je neko gledao ovaj posljednji serijal True Detective, tamo pitaj pravo pitanje. To je loše postavljeno pitanje. Nije pitanje u tome kako bi ljudi glasali danas da imate hipotetički referendum, mada je to veliko pitanje. Vi danas to pitate hipotetički ovako, bez nikakve kampanje, bez redskog rada i tako da je, to je jedno. A drugo je u situaciji u kojoj bi to pitanje bilo postavljeno ljudima stvarno. Pravo pitanje je šta je ta nekakva Crna Gora koju ljudi vide kad kažu ja bih glasao za Crnu Goru, jel? I kad postavite neka druga pitanja šta za ljude koji kažu da na tom hipotetičkom referendumu Crna Gora danas znači, vi vidite se te vizije značajno razlikuju. I to je problem, jer su te vizije potpuno oprečne i to su te vizije koje prave jednu vrstu tenzije. Šta je master plan velikog srpskog svijeta, ja to ne znam. Da sam ja bih više voljela da imam više glasova nego jedan, na primjer, ali opet srećom nisam. Hoću kažem jednu stvar, onda ću da budem pomalo i bezobrazna pa da završim optimistično Andrejevim riječima. Dakle, mislim da je možda manje bitno pitanje ima li nazad u odnosu na referendum, mnogo važnije pitanje u kojoj mjeri smo mi izgradili društvo koje je u skladu sa nekakvim idejama koje su opisane između ostalog u našem ustavu, da sad ne idem poetski daleko, sve to tamo piše vrlo jasno pravničkim rečnikom. Sad što se tiče ovog optimizma, ja mislim da, opet da sam ja bih te spalila zbog prošlonedeljne kolumne, koja je stvarno bila onako, meni je bila onako prilično štetna, pod znacima navoda, odnosno dobra za mene, ali štetna generalno, to je kolumna u kojoj pišeš o jednoj vrsti transformativne moći crnogorske ideje, odnosno ideje o slobodnoj, slobodarskoj, interkulturalnoj Crnoj Gori, o tome kako ta ideja ima nevjerojatan potencijal. Kako taj potencijal zapravo, čak ponekad na našu ljutnju i na naše negodovanje, to želim posebno da istaknem, mijenja ljude prirodom stvari da biti na vlasti, sad te skoro pa citiram, biti na vlasti u nezavisnoj državi mnogo više nego biti na vlasti u nekom regionu. Sad, to jeste optimistično. Ja mislim da mi stvarno ovdje radimo sa jednom nevjerovatno jakom, skoro pa superiornom, ali u svakom slučaju vrlo transformativnom idejom. Međutim, da ne završimo samo tako i da ne ostavimo tako da visi u vazduhu, ja bih samo dodala da bi ta ideja zaista prešla onu granicu koju sad onako provijava kroz nekakav kič, pa onako povremeno neko obuče crnogorsku košulju, povremeno se navodno naljuti zbog stranih utjecaja i tako dalje, nego da prosto postane suštinom ono što treba da bude, onda treba ovo što je Bobo rekao. A to nešto je da mi iznesemo nekakav svoj teret
teret koji, nažalost, u ovom trenutku ne možemo da očekujemo da iznesu političari, ne možemo da očekujemo da iznesu političke elite koje trenutno nemaju tu snagu, ali mislim da mogu da iznesu različite grupe, pojedinci, intelektualci, zajednice, na kraju obični ljudi koji se sastaju oko određenih stvari. Hvala puno i prije svega zahvalio bi se Centru za kulturu na ustupljenom prostoru. Pretpostavljam da dosta ljudi ima neka pitanja, ali Sad ćemo. tu ćemo, Zapalimo. bit ćemo ispred na cigar, tako da priđite. Za kraj, to je to. Hvala. Velika.